Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri hirya no hino. Turabizi ko mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye. Yaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana hano gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Ngira ngo kuva mu masaha ya kare urugamba rwiriwe ari imbere nge hano muri Masisi, cyane cyane hano dore ko yaba ASM 23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari gushaka Rubaya. Nyuma y'ibitero bikomeye cyane rero bikomeje kuba bigenda byiganza hano muri Rubaya, dore ko Rubaya ni kimwe mu kirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro. Amerika ngira ngo yamaze kubigenda ishyiraho igitutu gikomeye cyane kubera ko nayo iri gushaka uyu mujyi wa Rubaya. Ese ni iyihe mpamvu iri kuvuga iki, dore ko yategetse kuzagenda ayobora Rubaya? Ndaza kuba ngenda hamva hanga kandi nze guhita n'ubundi nihuta. ASM 23 ikaba yamaze kubigenda yirukana umuyobozi mukuru wa kaminuza mu mujyi wa Goma. Uyu muyobozi yirukaniwe iki, yazize iki, byose gatanu kuri gatanu uraza kuba ugenda ubyumva. Bukavu kandi ikibazo gikomeye cyane cyavutse nyuma y'uko hafunzwe umupaka uhuza Bukavu n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu ni umupaka dore ko igihugu cy'u Rwanda cyaje kuba kigenda gifunga imipaka igihuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yaho haje kuba hagenda hagaragara icyorezo cya Ebola gikomeje kugenda gihitana abatari bakeya hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri Museveni yakoze impinduka muri guverinoma amaze iminsi ine ashyizeho. Ibi byatewe n'iki? Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri drone 10 za gisirikare za mbere zigezweho muri 2026 ziri kwifashishwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku rugamba gikomeje kuba kigenda gihanganamo n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Izi drone zituruka mu kihe gihugu? Byose turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu mu makuru yacu. Yes, ngira ngo ni byinshi bikomeje kuba bigenda bijya hanze nyuma y'aho ibitero bikomeje kuba bigenda bivugwa hirya no hino hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni intambara ya Koruta, impamvu Amerika ikomeje kota igitutu kuri Rubaya. Mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kuba indiri y'intambara hagati ya leta ya Kinshasa n'umutwe wa M23, hari izina rimwe rikomeje kuvugisha amahanga menshi kurusha ahandi, cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano mu mujyi wa Rubaya. Aka gace k'ibirombe bya Koruta kari muri Kivu y'Amajyaruguru kahindutse ihuriro y'inyungu za Amerika, Kongo, ASM 23, akarere, Uburayi ndetse n'Ubushinwa mu rugamba rw'umutungo kamere wifuzwa na buri wese hano ku isi. Ari nayo mpamvu iki gice gikunze kwirirwamo imirwano. Ibi bikaba bikomeza kuba bigenda bishimangira yuko bigoye yuko hano hazigera habona amahoro bitewe n'imirwano ibikomeje kuba igenda ivugwa hirya no hino hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko usanga impande zose buri ruhande rwose rushaka kano gace. Bikarushaho kuba bigenda bifata indi ntera cyane kubera ko yaba ibihugu byo mu karere byose byitwararika bikaba bigenda kwiba amabuye y'agaciro. Raporo zitandukanye zirimo iza Reuters zagaragaje ko leta ya Kongo yashyize Rubaya mu rutonde rw'imitungo y'agaciro yifuza gushyira mu masezerano n'ubufatanye na Amerika mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyakora icyo kirombe kiri mu maboko ya ASM 23. Icyakora ikirombe kikaba kiri muri aya maboko kuva muri 2024. Rubaya ni iki ku isi?
Rubaya ni kimwe mu birombe bikize cyane kuri koruta ku isi. Koruta ni amabuye rivamo tantiyumu, icyuma cy'agaciro gakomeye gikoreshwa mu gukora telefoni zigezweho, mudasobwa, drone, misile, ibikoresho by'ubwenge bw'ubukorano AI, ibice by'indege, ibikoresho bya gisirikare ndetse na semiconductor utwuma twifashishwa mu ikoranabuhanga rihambaye cyane hano ku isi nk'uko bikomeje kuba bigenda bijya hanze. Ibi bikomeza kuba bigenda bituma ahangaha ko bigoye yuko byazagenda bituza cyangwa se haboneka amahoro bitewe n'aya mabuye y'agaciro ari ahangaha cyane cyane hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya raporo zitandukanye zigaragaza ko Rubaya yonyine itanga hafi 15% bya koruta ikoreshwa ku isi, harimo naho bavuga ko ifite toni ibihumbi byinshi bya koruta irimo tantiyumu iri hagati ya 20% ndetse na 40%, ibintu bituma aba imwe mu mishinga y'ubucukuzi ifite agaciro gakomeye ku rwego mpuzamahanga. Kuki Amerika yifuza cyane? Mu myaka irenga 15 ishize, Ubushinwa bwigaruriye igice kinini cy'ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo, cyane cyane koruta, lithium ndetse na koruta ndetse na cobalt. Amerika ibona ko ibi bishobora kwitera ikibazo gikomeye mu rwego rw'ikoranabuhanga n'igisirikare mu myaka iri imbere cyane, ikaba ariyo mpamvu iri gushaka ibi ngibi ku kibi n'ibyiza. Intambara y'ubukungu hagati ya Amerika n'Ubushinwa iri muri bimwe bikomeza kuba bituma baharwanira. Washington ubu iri gushyira imbaraga mu cyo yise critical mineral security, bivuga gushaka uburyo bwo kubona amabuye y'agaciro y'ingenzi adashingira cyane cyane ku Bushinwa. Rubaya rero ni kimwe mu bice Amerika ibona nk'iby'ingenzi kugira ngo yubake inganda zayo za semiconductor, irinde ikibazo cyo kubura kota ndetse ihangana na Beijing mu rugamba rw'ikoranabuhanga. Reuters yatangaje ko ibigo by'abanyamerika byatangiye kugaragaza inyungu zikomeye muri Rubaya ndetse no ku yindi mishinga y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kimwe mu bibazo bigaragara yuko ahangaha kuboneka amahoro bizagorana. Rubaya iri hagati y'intambara ya M23 na Kinshasa. Ikindi gituma Rubaya iba ikibazo gikomeye ni uko igenzurwa na M23. Kinshasa hamwe n'imiryango mpuzamahanga itavuga rumwe na M23 ivuga ko umutungo wa Rubaya uri mu nkingi zikomeye zituma uwo mutwe ubona amafaranga ukagura ibikoresho. Ibi bituma Kinshasa ibona Rubaya nk'isoko rikomeye ry'imbaraga za M23. Ku rundi ruhande, Amerika ibona ko ikibazo cy'umutekano muri ako gace gifitanye isano n'inyungu z'ubukungu, mu gihe M23 yo ibona ko kugenzura Rubaya bihesha ijambo rikomeye mu biganiro bya politiki. Kongo iri gukoresha Rubaya nk'intwaro ya diplomasi. Kinshasa ikoresha Rubaya mu rwego rwo gukurura inyungu za Amerika mu kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Iyi Kongo iha amahirwe abashoramari b'abanyamerika ku birombe bikomeye nka Rubaya. Washington irushaho kugira inyungu mu mutekano wa Kongo. Ibi bishobora gutuma Kongo ibona inkunga mu bya diplomasi, ubutasi cyangwa se ubundi bufasha butandukanye. Niyo mpamvu bamwe babona Rubaya nk'ikarita ikomeye Kinshasa iri gukoresha mu gushaka ubufasha bw'igihugu cya Amerika. M23 igeze he? Maya igaragaje ko Kinshasa idakwiye kugurisha cyangwa gutanga umutungo itagenzura.
uyu mutwe kandi uvuga ko intego yawo atari amabuye y'agaciro gusa, ahubwo ko igamije gukemura ibibazo ivuga ko bimaze igihe mu gihugu cya Kongo. Iyo usesenguye uko ibintu bihagaze ubona ko mu mboni za AS M23 kuba Kinshasa iri gushaka gukorana na Amerika muri Rubaya bishobora kuba uburyo bwo gushaka ubufasha bwa Washington bizatuma hakomeza kuba hagenda harushaho kuba hagarurwa cyangwa se izi ngabo za Amerika zashishikarizwa kwinjira ku butaka bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andi makuru rero navuga ko agezweho muri iri joro, ngira ngo ni byinshi bikomeje kuba bigenda bivugwa nyuma y'aho umutwe w'inyeshyamba za M23 wirukanye Profesa Mugahanda wari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma. Ihuriro AS23 ryatangaje ko ryakuye ku mirimo Profesa Muhindu Muganda wari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Goma Uni Goma rimushinja kutubahiriza inshingano ndetse no kutisobanura ku bibazo by'imiyoborere n'imicungire y'umutungo byagaragajwe n'igenzura riheruka gukorwa. Mw'ibaruwa umuhuzabikorwa wungirije wa AS23 Prof Fred Kanika yandikiye Muganda ku itariki ya 28 Gicurasi yamumenyesheje ko yamaze kuvanwa ku nshingano zo kuyobora iriya kaminuza ya Goma. AS23 yavuze ko yafashe icyo cyemezo hashingiwe ku mategeko agenga amashuri makuru ya za kaminuza muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuba mu gahunda yari amaze igihe kirekire ataboneka aho akorera atabifitiye uburenganzira. M23 kandi ivuga ko nubwo yari yaratumijwe inshuro zitandukanye ngo atange ibisobanuro ku byo yashinjwaga, atigeze yitabira cyangwa ngo asobanure ibibazo byavuzwe mu igenzura ryakozwe ku mikorere ya kaminuza. Muri iyi baruwa AS23 yabwiye uwari umuyobozi wa Unithogo iti mwakuwe mu mirimo yanyu guhera kuri uyu munsi mwakiriyeho iriya baruwa ibamenyesha. Iki ni icyemezo kije nyuma y'amezi menshi hari amakuru avuga ko Profesa Muganda atakigaragara mu bikorwa bya buri munsi bya kaminuza ya Goma. Mu ntangiriro za Gashyantare 2026 amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru by'Igoma yavugaga ko uriya muyobozi adaheruka kugaragara mu ruhame kubera impamvu z'umutekano, ibintu byari byateye impungenge bamwe mu banyeshuri n'abarimu. Profesa Muganda yari amaze imyaka myinshi ayobora Uni Goma, imwe muri kaminuza zikomeye mu mujyi wa Goma. 2025 yanahawe igihembo cy'ushimwe ku ruhare yagize mu guteza imbere uburezi n'ubushakashatsi muri kariya gace ka Goma. Kugeza ubu Uganda cyangwa se ubuyobozi bwa kaminuza ya Goma ntiburatangaza icyo bwaba bugenda buvuga kuri ibi ngibi bikomeje kuba bigenda bijya hanze. Ni mu gihe kandi ahangaha abacuruzi bo mu mujyi wa Bukavu muri Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, barataka kubera ingamba zo ku mupaka zashyizweho n'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya Ebola mu karere. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryasabye ibihugu byegeranye na Repubulika guhita bifata ingamba zo guhagarika ikwirakwizwa rya virusi ya Ebola yagaragaye mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri Gicurasi. Umucuruzi wambukiranya umupaka Janes Kusif avuga ko yabwiye African News yagize ati iyo bafunze imipaka yose inzara ikwira hose, byaba byiza abayobozi bagize imbabazi zo gufungura umupaka kugira ngo ibicuruzwa byinjire kugira ngo abantu baticwa n'inzara. U Rwanda rwangiye kwinjira mu gihugu abanyamahanga banyuze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize, mu gihe abenegihugu b'u Rwanda basuye iki gihugu bagomba gushyirwa mu kato.
mu kato nibura ibyumweru 2 gusa kuva icyo cyorezo kimenyekanye. Ibintu byatangiye kubura ku isoko mu baturanyi bishingiye ku bicuruzwa biva cyangwa se cyane cyane ibiva mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa n'abaturage batuye muri aka gace.